Okay, so voordat ons dadelik in die les inspring, wil ek julle eers vra, dink aan 'n situasie waar julle al iets moes ontken. So what I mean by that is, think of a situation where you had to deny something. Anything, enigiets. Okay, that you did not do your homework. That you did not fight with your sister first. Okay, so you guys get the point. Okay, then ek wil hê julle moet nou julle maatjie toe draai en hulle iets vertel en hulle moet raai, is dit waar of nie. Okay, so we're going to play a little game. So you turn to your friend next to you. If you don't have someone with a desk next to you, then just turn to the person behind you and you tell them something. It can be a truth or a lie, and that is it true or false? Quickly, just one or two, turn to your friend and you can do that. Okay, would anyone like to share this? Or iemand hulle sinne deel? That you did not brush your teeth this morning. I would hope you did. Okay, so then my second question is, kan julle dink aan iets wat julle nie vanoggend gedoen het nie? Going hand in hand with did not brush your teeth. Can you think of something that you did not do this morning? Something that you maybe forgot to do, or something that is in your normal routine and you forgot to do it. Iets wat julle nie vanoggend gedoen het nie. Julle kan sommer vir my sê, nie jou hare gekam nie, al dit lyk daarom nog netjies, vir iemand wat nie hulle hare gekam het nie. O, het jy ook nie tande geborsel nie? Sis, julle moet tande borsel voordat julle skool toe kom. Nie vanoggend gebad nie, so ek hoop jy het gisterond gebad. Okay, so now you guys are probably thinking to yourself, why are we doing this true or false game and telling me what you did not do this morning? Okay, so, and why a situation where you denied something? So, situasie waar jy iets ontken het of iets waar is of nie en of jy iets nie gedoen het vanoggend nie. So, today we are looking at ontkennende vorm. Ons gaan kyk na ontkennende vorm. Can someone tell me what ontkennende vorm is? Dit is negative vorm, negatiewe vorm. Okay, so, yes, that is what we are looking at today. So, wanneer julle 'n normale sin het, just a normal sentence that we are looking at, dan gaan jy, so, as dit is byvoorbeeld, ek hou van swem. Okay? Ek hou van swem. Then we have two knees. So daar gaan ons twee knees in die sin hê. Okay? Ek hou van swem. Waar dink julle gaan die eerste nie kom? Na die werkwoord. Okay, na die werkwoord. What is my verb in the sentence? So, dit sal dan die eerste belangrike ding wees. So, as jy leer gewone sin het, weet ons het twee nies. Die eerste nie kom na die werkwoord, maar nou moet ons identifiseer wat is my werkwoord. My werkwoord is hou. So as hierdie my werkwoord is, dan gaan my eerste nie hier wees. En waar dink julle gaan my tweede nie kom? Aan die einde van die sin. Okay, so ek hou nie van swem nie. Natuurlik kan julle dit nie net so inskakel nie. Julle sal die hele sin oorskryf, so ek hou nie van swem nie.
Kijk, so dit is as ons 'n normale sin het met 2 nies in die sentence. Normal sentence, 2 nies. My first knee is after my verb, my second knee is at the end of the sentence. Kijk, dan kyk ons na as ons 'n woord het wat in die negatief verander. So when we have a word that changes in the negative. For example, iemand. What will iemand change to? Niemand. Mooi. No, niemand. So, as ek julle hierdie sin gee. Kom ek dink gou. Hier, kyk. Ek het iets om te sê. I have something to say. Ek het iets om te sê. What word in here? So I have something to say. What word in here do you think will be the word that changes in the negative? No, het is 'n auxiliary verb. Dit is 'n helpback word. So no. Dit sal iets wees. So if I translate it, I have something to say. If I don't have something to say, I have nothing to say. So, iets verander na niks. So, ek het niks om te sê nie. Okay. Can you guys see that we have the word that changes in the negative, but we only have one nie in the whole sentence. So, wanneer jy 'n woord het wat in die negatief verander, dan vervang hy daai eerste nie wat gewoonlik na jou werkwoord kom. Because het is my verb 1, right? So, dan het ons iets wat nog niks verander het. So, hy vervang, it replaces that first nie, but we still need to please remember to add in that second or well only nie at the end of the sentence. Okay, so there are a bunch of examples. Iemand to niemand, iets to niks, ergens becomes nêrens, al becomes nog nie, so that is one that you must look out for. Al word nog nie. So then you will have 2 nies because al changes to nog nie. So then you'll have 2 nies in the sentence. Okay. And nog changes to nie meer. Then you'll also have 2 nies in the sentence. Okay. So hier sit ons 'n normale sin. 2 nies, normal sentence, 2 nies, and one where the word changes in the negative. Okay. Kom ons kyk na when a question is being asked. Wanneer 'n vraag gevra word. Okay, so if someone asks you a question and you answer in the negative, you are going to answer with no first. So same in Afrikaans, jy gaan sê nee eerste. So if I ask you, hou jy van roomys? Okay, I know most of you, your answers will be ja, yes. Okay, maar hier sal moet jy nou nie negatief verander. So, we then start with nee. So, hou jy van roomys? Nee. Remember that comma after the nee, and then you look at the sentence that was given and change it into the negative. Okay, one thing that you must note. Wanneer 'n vraag gevra word, wat is my werkwoord in die sin? Hou. So, my werkwoord, my verb, werkwoord, is aan die begin van die sin. En dan jy sal my onderwerp wees. Okay. So, when a question is being asked, the sentence will start with the verb. Die sin gaan met 'n werkwoord begin. Dan moet hulle omry. They must swap around. But I can't go now and say, nee, jy hou van roomys nie.
So when a question is being directed to you, you answer by yourself. So if someone asks you, do you like ice cream? Then you will say, no, I do not like ice cream. So, jou voornaamwoord, your pronoun will change. So jy will change into ek. Nee, ek hou. Then, normal sentence, two me's. First me after my verb. Hou nie van roomys nie. But we do not add in a question mark at the end because I answered the question. So therefore you'll add a full stop at the end. So nee, comma, ek hou nie van roomys nie. So jou werkwoord en jou onderwerp sal omruil en jou voornaamwoord, your pronoun will then change because you're answering the question. Okay, does it make sense? I hope so. Okay, and then you still have our two me's. Then, same thing, you can also get a question being asked, but then it has a word in that changes in the negative. Again, you'll have your nee, comma, your verb and your pronoun change around. En dan jou woord wat in die negatief verander with your me at the end. Kijk, so dit is met 'n vraag wat gevra word. Onthou dat dit begin altyd met die werkwoord. So as jy sukkel om die werkwoord te sien in die sin, dan weet jy jou werkwoord gaan aan die begin wees en jy gaan net omruil met jou onderwerp. En jou onderwerp sal altyd dan tweede wees. So hulle twee sal net omruil en dan gaan die vorm van hom ook verander. Want jy antwoord die vraag. Okay, then we also get command sentences. Can someone tell me what a command is in Afrikaans? Dis nie command nie. Okay, so it is a bevel. So ons noem dan 'n bevelsin. So bevelsin, if I say, doen jou huiswerk. Do your homework. Exclamation mark. Uitroepteken. Doen jou huiswerk. Okay? If I ask you, do your homework, in English you will say, don't do your homework. Okay? Maar met 'n uitroepsin, 'n bevelsin. Sorry, nie uitroepsin nie, bevelsin. It's a command being asked. Bevel. An exclamation sentence, so where something is just said out loud, will be an uitroepsin. But here, a command, that's when something is being told you have to do it. 'n bevel. 'n bevel word on jou gerig. So, doen jou huiswerk. We start then with moenie. Then again, a command also starts with your verb. So hy begin ook met 'n werkwoord en dan jou onderwerp. Jou huiswerk will be the whole onderwerp because we're talking about your homework. Okay. Sorry, nie onderwerp nie, voorwerp. Dit sal die voorwerp is. Okay, so moenie jou huiswerk, dan my werkwoord doen nie. Okay, en ons hou hom as 'n uitroep. Okay, so we'll have moenie and nie at the end of the sentence. Okay, so technically we still have two me's in the sentence. Moenie is a combination of moet en nie. So moenie jou huiswerk doen nie. Okay, now if you're wondering why the pronouns do not change like we did with the question, remember it's just a command being asked you. It's not a question where you have to answer. It's a command being given. Therefore, the pronoun will stay the same. So you won't need to change your pronouns. Then, you also get commands waar hulle asseblief vra. Wat beteken asseblief? Please. Okay, so if they say as ek vra, doen asseblief jou huiswerk. Doen asseblief jou huiswerk. Okay, so I'm asking nicely. Vra asseblief, please. Then we say moet asseblief nie jou
huiswerk doen nie. Moet asseblief nie jou huiswerk doen nie. So, basically hier, ons het moenie, moet en nie som. Nou sê ons basies hierdie asseblief, skei, moenie na, moet nie. So ons sê, moet asseblief nie jou huiswerk doen nie. So hierso het ons dan 2 nies. Please don't forget that second me at the end of the sentence. Okay, so quickly recap. So, wanneer ons 'n normale sin het ons 2 nies. Waar kom my eerste nie? Na die werkwoord, my tweede nie, aan die einde van die sin. Wanneer ons 'n sin het met 'n woord wat in die negatief verander, dan verander ons daai woord in die negatief en ons sit daai nie aan die einde van die sin, ons tweede nie, maar eintlik net een nie, aan die einde van die sin. Wanneer 'n vraag aan ons gerig word, antwoord ons met nee, komma. As dit 'n normale sin is, het ek my 2 nies, eerste een na die werkwoord, tweede een aan die einde van die sin. As dit 'n sin is wat 'n woord in die negatief verander, my negatiewe woord en my nie aan die einde van die sin. If it's a command, 'n bevelsin, antwoord ons met moenie en 'n nie aan die einde. En as ons 'n bevel het met asseblief in, dan sê ons moet asseblief nie en 'n tweede nie aan die einde van die sin. En dan, wanneer ons wanneer 'n vraag aan ons gerig word, please remember, onthou, my voornaamwoorde gaan verander want ek antwoord die vraag. My pronouns will change because I'm answering the question. Okay, and then remember that with the question being asked, you do not add a question mark in your answer because you answered the question, you're not asking a question, but with a command, it stays a command, it's just in the negative. So therefore you keep the exclamation mark at the end. Jy hou die uitroepteken om die einde. Okay, nou, julle gaan gou-gou 'n werkwoordjie doen. So, ek gaan vir julle tussen 4, julle kan 'n groepies van 4 opdeel. So, julle kan nou die tafel skryf. Dan gaan ek vir julle 'n werkwoord gee met sinnetjies wat julle gaan uitknip, dan gee julle sinnetjies vir mekaar en dan daai sin moet jy in 'n negatief verander. Okay. Daarna sal julle individuele aktiwiteit doen met paar sinnetjies dat julle in die negatief kan verander. Okay, so you're going to do a worksheet, pairs of 4, groups of 4. Quickly, you're going to get a sentence and you need to change it in the negative. You can do it in your book or on a separate piece of paper, that's fine, but then paste it in your book en dan extra werkwoord ook. Julle kan hierdie in julle skrifte inplak as julle klaar is met dit. Okay.